Zahvaljujući klubu roditelja, ogradu vrtića Mali Kapetan u našem gradu ukrasit će red tuja koje su zasađene danas. Prema rečima Marine Ilić, glavnog vaspitača u ovom vrtiću, 20 tuja zasađenih na strani dvorišta prema Nemanjinoj ulici ulepšaće dvorište, ali i obezbediti hladovinu i zaštitu od prašine. Pa mnogo će nas značiti. Ja moram da naglasim da su ovde postojale, mi kad smo se uselili u vrtić, tu već je bilo lepo organizovano i gradsko zelenilo uz pomoć opštine je uredilo naše dvorište. Ali vi znate da je ta prva godina bila ekstremno prvo sušna, a zatim sljedeća zima ekstremno hladna, tako da smo imali tu neprijatnu situaciju da uz pomoć našeg, iako zalaganja oko zalijevanja i uređivanja, to biljke se posuše. Tako da smo napravili akciju da to ponovo pokrenemo, malo ćemo se još više potruditi i nadam se da će ovo uspeti. Eto da kažem, bit će značajno prvo za decu, drugo za sam izgled grada, izgled ulice, zaštita od prašine za fasadu i ostalo što tu je doprinose. Klub roditelja organizovan je tako da je po jedan roditelj iz svake grupe imenovan za člana kluba. Članovi su sakupili po 200 dinara za nabavku tuja, ali i sadnica lišćara koja će krasiti pogled sa svake od terasa vrtića Mali Kapetan u Nemanjinoj ulici.